Black South MP Honorable Gilbert Olanya, RPP Party President Odonga Otto Samuel demanded for the immediate release of 17 people who were arrested from Balaalo sub-county in Gulu district over Balaalo Must Go campaign. Afoy batek dotua ini yana matin wa biro kalim dotia wa magi maogi dara pa wi abero magi ti police to ngo ma wa neno ene ye Balaalo li eni gitika miro mi bora itina Acholi me ma no tira Acholi wet ni no mala chem ka Acholi tika lwen matek me gwa ngom gi ngare ma ko je tariye mo gal eni bora matero ti de chaman watika lego wa Acholi inena madigani kamuti ye wa miro dano alip ki alip obin woro i central police mati gulu kagi tergi court wa bi tiro igan court inena madigani wa miro nene lutiyano wa kagi miro tergi court i miro tergi prison gitegi odigani kapegi gonyo gi police obin wel madwong wa luoro police ro gen gi burgi i outcall wan wa vurugi wa i dim police wang magi gonyo lutiyano mamekwa lutua pe wa yire wono bora matero tu president Yoweri Museveni o mi rokta maleng nino pa Balaalo do tumo nino pa diegi mi chamu champa dano do tumo ana poy dok bene ana cer kunuma chare loya waneno jone ngara chel ki goyo monyo goyo mameno en ni toro human rights to er padano ba me kanti malet lok mo kere ma winyu bene ma arawa wachne kany en ni mego ma ke ma wachne ke barracks attempt mi rapping eno berutie bare jemi goyo duro man en ni lok ma piere tek dong ana loko bene kilo dire police ni wan wa be mobilizing mi chere court diri ti mirigi ni mier go kwanyo tian wa go kengo court diri tek pe go keri court en kanya wan ti yeni dong wan wa buru kan ki mukeka Al Jazeera do bin BBC do bin bara mero wachiwu Balaalo mo ma be kwanyo ngom ya Acholi pere un jo ma tiki ID ma tiki LC1 letter mo ramo mobilizing chente wa chier record oberu ki tek twi jimene ni wengbe tu ko fe biri RFI do de balotiro wa mi dero time the police ni no madigani sing barja no more no less wa foyo